legalnim i legitimnim predstavnicima Skonusa i predstavnicima fakulteta, danas predstavnicima Fakulteta Univerziteta u Beogradu, i verujem da ću do kraja nedelje imati sastanak sa većim brojem legalno legitimnih izabranim predstavnicima studenta sa više univerziteta u Srbiji. Razgovarali smo o različitim temama. Ja sam predsjednicu Skonusa i članove obavestio da je Vlada Republike Srbije ispunila sve zahteve koji su postavljeni od strane studenta, dela studenta koji vrše blokadu univerziteta, odnosno fakulteta. Aha, dobro. Ćao. Ivana Milosavljević. Koliko si mora? Jedan, ali ponedeljak sam. Reci mi samo za 17. si ubačena u grupu. Nisam to. Ne znam, odakle si ti? Iz Knjaževca, ali iz Beograda živim. Što bilo lište ovdje? Da. To je bilo lište još? Da. Bravo. A koliko je jedan dan, ja? Da. Dobro, Ivana, reci mi 17. decembra možeš da radiš? Mogu da. Ivana Milosavljević i dnevnica je 9.000. Treba da se glasa pred dolazak na posao. I toga da zastupate. Reci mi neki. Ajde, pošalji mi, daću ti. Ajde. Dobro, znači dnevnica je 9.000 dinara i treba se slika glasiti što se dođe na posao, pošalješ meni taj glas. To nam je samo neka garancija da si naša, da si lojalna i da ćeš dobiti 9.000. Da ćeš dobiti 9.000. Čekaj, to ubacimo u grupu, molim. Ajde. Kako imaju? Ivana Milosavljević. Da ne dođu ovdje neki